Siyajabula enkosini, 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 siyajabula. Haleluya, sinivusele bathandekayo emakhaya lalapho nikhona khona nibukela lo yona inkonzo yethu yesidlo senkosi lephuma khona ecathedral yethu yase All Saints leseMbabane eveni laseSwatini. Siyanivusela nonke egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Sibonga naye baba wethu, dean wethu Very Reverend Advent Dlamini lokungiyena losinikele lithuba lokuthi sinilethele lenkonzo. Siyethemba abazalwane ukuthi nitayithokotela, siyethemba ukuthi itaniphakamisa. Sithi nje asiyiqale namhlanje ngoma ngekujabula nekuthokota ngoba livi lithi asibe ngilabathokotile ngenxa yaloko uNkulunkulu lasendele kona ngaJesu Kristu, ngenxa yokuphila kwaphakathe uNkulunkulu lasiphe kona. Sibusisekile bazalwane, lokho ukuthi siyaphila nje kusibusiso, lokho ukuthi nje siyevana, siyakhuluma, siyabonana, kusibusiso lesikhulu lesivela kuNkulunkulu. Lisonto lelishumi nathathu ke emva kwaPentecost namuhla bathandzekayo, phindze futhi kube lisonto le-22 leminyaka. Tifundo tethu ke encwadzini yethu yetifundo titholakala ekhasini le-57, tiphindze futhi titholakala encwadzini yenkonzo emakhulwini lamabili. Inkonzo yethu ke bazalwane lejwayelekile sithola ekhasini lelikhulu nakune page 104 encwadzini yethu yenkonzo yethu yesidlo. Sichubeke ke simkhonde, simdumise, simbonge uNkulunkulu sikanye kanye. Ngosayibe nani, oyibe nawe futhi, thumisani inkosi, yithumisani nindetince kude nkosi. Akabonge uNkulunkulu yise nendodzana namoya nongcwele, libonge ligama lakhe nyalo nanini. Akathunyiswa uNkulunkulu losezulwini, kube nekuthula neluthando kubantu. Nkosi Nkulunkulu, Nkosi yasezulwini, siyakubabata, siyakuthumisa, sikhuleka kuwe, siyakuthumisa, siyakubonga ngeluthubo lwakho lolukhulu. Nkulunkulu somandla nababe, Nkosi indodzana letelwe yodwa Jesu Kristu. Nkosi Nkulunkulu vana ya Nkulunkulu, dvodzana yeyise lesusadonote mhlaba. Sihawukele wena losusadonote mhlaba, sihawukele wena losusadonote mhlaba. Yemukela kuthandaza kwethu wena lohleti ngesenene saNkulunkulu yise. Sihawukele bobe nguwe wedwa longcwele, nguwe wedwa loyinkosi, nguwe wedwa Kristu kanye namoya longcwele losetuluka konke ebukhosini baNkulunkulu yise. Amen. Asithandaze. Nkulunkulu somandla, tinhlitiyo tonke tivulekile kuwe, tifiso tonke tatiwa kuwe, kodwa lutho lolufihlelwe wena.
gezani cabanga inhliziyo tethu ngikuphefumulela kude moya wakho longcwele kuthi sikuthanze ngalokuphelele silidumise ngalokufanele igama lakho elingcwele ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Jesu wathi ukuyithanza inkosi uNkulunkulu wakho ngayo yonke inhliziyo yakho nangawo wonke umphefumulo wakho nangayo yonke ingqondo yakho nangawo onke amandla akho. Lona ngumyalo wecala nalomkhulu. Nowesibili ufana nawo uthi bothanza makhelwane wakho njengoba utithanza wena. Le myalo lemibili kwambelele yonke imithetho nebaprofeti. Lelivi liliqiniso lifanele kwemukelwa abantu bonke lelithi Kristu Jesu weda emhlabeni tewusinzisa tona. Ngakho-ke njengalabasinzisiwe nalabasinziswako nalabayawusinziswa asivume intolo tethu sithumisela ngalokuqinisekile kuyigcina imithetho yaNkulunkulu siphile ngeluthando nangekuthula nabo bonke abantu. Nkosi sihawukele Kristu sithandaze. Nkulunkulu somandla baba wethu losezulwini siyatithoba siyavuma ukuthi sonile kuwe kulicala lethu sonile ngicabanga nakukhuluma nangekwenda nangakwendile kufanele sikwende ngenxa yemfotsana yakho uKristu Nkosi yethu sithethelele konke lesekwenzile sele sikhonde kuhamba lokosha kude ligama lakho lithunyiswe. Nkulunkulu somandla lothethelela bonke labaphendula ngeqiniso akasihawukele asithethelele tono tethu asikhulule kudo asimise asiqinise kulungeni konke asigcineni asekuphileni lomnini nanini ngaye Jesu Kristu inkosi yethu amen. Asithandaze. Nkulunkulu longcwele ngeluthando lwakho wanikela ngendodzana yakho kuhle ngabumhla siphe amandla kulandzela sibonelo sekuthobeka kwakhe kude sithathe siphambano sethu simlandzele lophila abusa nawe namalo engcwele uNkulunkulu munye nyalo nanini amen. Sithole ke bathandzekayo tifundo talo lusuku lwanamuhla. Sifundvo ke sekucala siphuma eTestamentini lelidzala Exodus sahluko sesithathu siyaqala kufundza esahlukaneni sekucala Exodus chapter 3 verses 1 to 15. Kwathi ngalenye ilanga Mose eluse umhlambi wetimvu netimbuti teyisetala Jethro laba ngumpristi wakaMidiyani. Asaqhuba lo mhlambi wayisetala ayowutelusela ngesheya kwenhlane wathi made wefika eHorebe intsaba yaNkulunkulu. Ingilosi yasimakathi yabonakala kuye iselangabini lemlilo ekhathi nekhathi esihlahleni. Wathi uyabuka wabona lesihlahla sivutha kodwa singashi. Mose wakhuluma wathi asengiphambuke ngitawubona lesisihlahla ukuthi njobe naku siyavutha asishi ngani. Simakathe wathi kube yabona ukuthi Mose uyaphambukela kude umbona wamemeda wathi Mose ye Mose. Mose wasabela wathi ngilapha. uNkulunkulu wathi ungasasonzeli khumula tincabule takho ngoba lenzawo lomekuyo engumhlabathi longcwele. NginguNkulunkulu wabokhokho bakho, uNkulunkulu wa-Abrahama naNkulunkulu wa-Isaka naNkulunkulu waJakobe. Mose wambonya buso bakhe ngoba esaba ukubukana naNkulunkulu. Simakathe wakhuluma wathi sengikubone ngempela kuhlushwa kwabantu bami labaseGibhithe, sengikuvile nekukhala kwabo ngekucizetelwa ngetindvuna tabo temisebenzi. Yawathi kuhlupheka kwabo. Ngakho-ke sengehlile kude kubakhulula esandleni semaGibhithe nekubakhipha eveni laseGibhithe. Ngibayise eveni lelibanti nalelivunzile lelubisi neluju lwetinyosi lelive liyindzawo yemaKenani nemaHithi nema-Amori nemaPeresi nemaHivi
nemaJebusi. Sengikuvile kukhala kubantu bami, sengikubonile nalokucinzetelwa kwabo nemaGibhithe. Kodwa ngite kuthumela kuFaro uthi uyawukhulula abantu bami madodana aIsrayeli ubakhiphe eveni laseGibhithe. Mose wakhuluma kuNkulunkulu wathi, ngingubani mina ukuthi ngingaya kuFaro ngiyowukhipha amaIsrayeli eGibhithe? uNkulunkulu wathi, nine ngitawuba nawe. Nasi ke sibonakaliso la ubona ngaso ukuthi ngimi lona lokuthumile. Yawuthi nase ubakhiphile abantu bami eGibhithe bese bayeda ngifike ningikhonde kulensaba. Mose wakhuluma kuNkulunkulu wathi, nangifika kuma-Israyeli ngithi kubo, uNkulunkulu waboyihlo omkhulu ungithumile kini. Bese bangibuza bathi, ngubani libito lakhe? Ngiyawubaphendula ngithi, uNkulunkulu wathi kuMose, nguye lenginguye. Mloko leyo batshela kona baka-Israyeli uthi, nginguye ungithumile. uNkulunkulu waphinze wathi kuMose, ubakhuluma kuma-Israyeli uthi, simakathe uNkulunkulu wabokhokho benu, naNkulunkulu wabo-Abraham, naNkulunkulu wa-Isaka, naNkulunkulu waJakobe ungithume kini. Leli-ke libito lami phakathi naphakathi, tonke titukulwane tiyawungibita kanjalo. Livi lenkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Sitholeke bathandzekayo likubo lanamuhla, likubo lelikhulu nesihlanu. Siqala ivesini lekuqala siye evesini lesithupha bese siyeca sithola ivesi lemashumi lamabili nathathu siya evesini lemashumi lamabili nesithupha bese siyeca futhi siya evesini lemashumi lamane nesihlanu. Psalm 105 1 to 6 23 to 26 na 45. Bongani simakathe nibiteli igama lakhe, nimemetele tendo takhe emkhatsini webantu. Hlabelani kuye nimdumise, nibalise ngetimangaliso takhe tonke. Dibongeni ngeligama lakhe lelingcwele, atijabule tinhlitiyo talabafuna simakathe. Funani kwakhe simakathe nemandla akhe, nifunisise kahle bukhona bakhe onke emalanga. Khumbulani timangaliso takhe latendile, nikhumbule tibonakaliso takhe kanye netehlulelo temlomo wakhe. Nine sithukulwane sa-Abraham inceku yakhe, nine madvodzana aJakobe labakhethiwe bakhe. Israyeli wase uyefika eGibhithe, Jakobe wakhonta eveni lakaHamu. Simakathe wasanzisa kakhulu sive sakhe, wasinda sanza saba nemandla kunetitsa taso. Wayiguqula inhlitiyo yabaseGibhithe kude itonze bantu bakhe, babaphatha ngebugcili. Wathumela Mose inceku yakhe, wahamba na-Aroni lebakakhethwe nguSimakathe kude bacaphele timiso takhe, bagcine imithetho yakhe. Haleluya, dumisani Simakathe. Akabonguyise nendvodzana nabuya longcwele, njengoba bekunjalo kusenjalo nanyalo kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Ifundo sesibili sitholakala encwadzini lebhalelwe ibandla laseRoma, sahluko se-12. Siyaqala kufunza esahlukaneni semfica siyogcina emashumini lamabili nakunye. Romans 12:9 to 21. Luthando lufanele lubeke kutendisa, tonzani lokubi nibambisise lokuhle, tsandzanani ngeluthando lwabazalwane, nijakiselane ngekuhloniphana, khuthalani, ningaphelelwa ngamandla, mvuthe emoyeni, khonde inkosi, thokotani ethembeni,
nibeketele elusizini, nigcinisele njalo emthandazweni, hlanganyelani nalabangcwele ekwesweleni kwabo, nikhuthale ekungeniseni tihambi, usisani labanidingelako nihlupha, yebo nibusise ningacalekisi, nijabule nalabajabulako, nikhale nalabakhalako. Bambisane ngamoya munye nonke, ningafisi lokuphakeme, kodwa nibe nebudlelwane nalabathobekile. Ningacabangi ukuthi nihlakaniphile, ningabuyiseli kunobe ngubani lokubi ngalokubi, kodwa yendani lokubonakala kubuhle mehlweni abo bonke babo. Nakunekwentela, yendani konke lokusemandleni enu, kuthi nihlalisane ngekuthula nebantu bonke. Bazalwane bami, ningatiphinziseli, kodwa yekelelani konke elakeni lwaNkulunkulu, ngoba kubhaliwe ukuthi kuphinzisela nekwami, mina ngiyawubuyisela kusho iNkosi. Cha, nangabe sitha sakho silambile siphe kudla, nangabe somile sinathise, ngoba ngekwenda njalo tawube umthelanga amahloni ekuthi so. Ningehlulwa ngilokubi, kodwa yehlulani lokubi ngalokuhle. Live leNkosi leli, akabongwe uNkulunkulu. Sitawusho ke bazalwane ingoma number 13, canticle number 13, Kristu ingcebo. Jesu Kristu wanihluphekela wanishiyela sibonelo, sekothi nilandzele tinyatselweni takhe, akatange one akatange akhohlise ngemlomo wakhe, nalapho ethuka akatange aphinzisele, lapho ahlupheka akatange asongele, kodwa wathembela kuye lo wehlulela ngekulunga, yena luthoko lwakhe wathwala donotethu ngemtimba wakhe siphambanweni, kude kuthi sife koneni siphile ekulungeni, niphile sibe ngemanceba akhe, ngobe nani njengetimvu letilahlekile, kodwa nyalo senibuyele kumelo senemgcini wemiphefumulo yenu, akudunyiswe yesene votsana namoya logcwele, njengoba bekunjalo ekuqaleni kusenjalo nanyalo, kuya kuba njalo kude kube nini nanini. Amen. Nkosi ayibe nani, ayibe nawe futhi. Lalelani tindzaba letihle ngekulandzisa kwaMateyu longcwele, sahluko selishumi nesithupha. Siyawuqala kufundza esahlukwaneni se21. Akadunyiswe Kristu umsenzisi wethu. Kusukela lapho Jesu waqala wakhuluma ngalokusebaleni nebafundzi bakhe wathi, kufanele ngiye eJerusalema ngiyawuhlushwa tibonza telibandla nebapristi labakhulu nebafundzisi bemthetho, ngiyawubulawa kodwa ngelilanga lesithathu ngiyawuvuswa. Petro wase umjonsela eceleni wamakhutha wathi, Nkosi, uNkulunkulu akakuside lokhu kungede kwenteka kuwe. Jesu waguquka wathi kuPetro, soka kimi Sathane, usithikameti kini, ngobe awukuboni lokhu kwaNkulunkulu kodwa ubona kwebafu.
Jesu wakhuluma kubafundi bakhe wathi umuntu nakafuna kungilandzela akadidze ejathe isiphambano sakhe angilandzele. Lofuna kusinzisa impilo yakhe yawulahlekelwa ngiyo, impilo yawulahlekelwa impilo yakhe ngelibito lami uyawuyithola. Ngoba kuyawumsita ngani umuntu ukuthola live lonke kepha alahlekelwe ngumphefumulo wakhe. Ingabe angakhiphani umuntu kuhlenga umphefumulo wakhe, ngoba indvodzana yomuntu iyawufika ngenkathimulo yeyise ikanye netingilosi tayo. Ngulapho-ke iyawukhokhela wonke umuntu njengekwenta kwakhe. Qinisile ngithi kini ukhona labanye la emkhatsini wenu labangekuva kufa badzimade bayibone indvodzana yomuntu ita embusweni wayo. Nali-ke livangeli laKristu, kabonge Kristu Nkosi yethu. Thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu Baba, thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu. Thina babimihla, thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu. Thina babimihla, thina imihla ngemihla sikwenza mkhulu Baba. Siphinze sinivusele bazalwane egameni leNkosi nemsinzisi wethu Jesu Kristu. Sikuye kwinkonzo yesidlo sesidawuthula ngentshumayelo yethu yanamuhla. Inshumayelo ke bathandzekayo sihloko sayo sithi thatha siphambano sakho ungilandzele ngoba nginguye lenginguye. Thatha siphambano sakho ungilandzele ngoba nginguye lenginguye. Take up the cross and follow me, for I am who I am. Evikini leliphelile ke bathandzekayo sitawukhumbula sifundo sethu selivangeli lalapho Jesu Kristu abekuthi abafundi bakhe ukuthi bantu bathi ngingubani, nini nithi ngingubani. Futhi saqhubeka safunza ngokuthi sibazalwane siphiwe emandla ekwenda umsebenzi kaNkulunkulu lobekile embi kwethu. Umbuto ke bathandzekayo lothi bantu bathi ngingubani, nini nithi ngingubani. Umbuto lomcoka kakhulu kithi sibazalwane balesi sikhathi nebazalwane bato tonke tikhathi kutibuta ukuthi Jesu ungubani. Njengebazalwane ke kumcoka lokuthi sathi ukuthi ungubani Jesu uma ngabe sifuna kuba nebudlelwane lokuphilako kanye naye. Namhla sifunza ngaMosi ukuthi wapitwa nguNkulunkulu kuthi atawuletha kusinziswa kwabantu bakhe baka-Israyeli abakhiphe eGibhithe abamikise eveni laseKhenane, live labekathembise boyise omkhulu bo-Abraham, bo-Isaka nabo-Jakobe. Uthi-ke uNkulunkulu nase sekativeta kuMosi ambuta Mosi ukuthi ngitawuthi ungubani, uthi nginguye lenginguye. Nginguye, usho ukuthi nginguye. Lokho ke bazalwane sitatimende lesimatima lesithwele lokuningi nalokukhulu futhi ngiso lesiphinze futhi sibe nemithelela ekuhambeni kwethu endleleni yethu yokukholwa sisahamba naNkulunkulu lokuthi yena unguye la nguye. I am that I am. Lesi lokuthi pita kwaNkulunkulu ngaleli ndlela leyo ukuthi nginguye lenginguye ikhuluma tinto letiningi letimangalisako kithi sibazalwane. Isitshela ukuthi kulukhuni ukuthi ngendlela yethu yokubuka nekubona yasemhlabeni besingakhona kumchaza uNkulunkulu
nokuthi ungubani nokuthi unjani. Ngiwa nje athi ngimuyele nginguye ngoba kuloko lombone angibona namhlala nawuthi uzujambuka kusasa umbona angilokunye uphinza umbona angilokunye uphinza ungitotonke letinto uNkulunkulu kunguye yena yedwa. Ngiko athi nginguye lenginguye. Uma ngabe ke uthinga umsinzisi uthi uvule emehlo umbone uNkulunkulu angumsinzisi. Uthi uthinga umelusi na uvule emehlo umbone uNkulunkulu angumelusi. Uthi uthinga lotawukuphula lotawukulekelela umbone uNkulunkulu emile angumlekeleli wakho. Udzinge lotawukuvikela na uthi uvule emehlo umkhanze emile nenkemba yakhe uNkulunkulu athi ngiyamvikela mina lo ngewami ngiyamvikela mina lo mkhotha. Ukhona uNkulunkulu bathandzekayo ngathi tonke tikhathi konke lesifise ukuthi abe ngiko. Ngiwo nje lathi labathi nabaka-Israyeli labahamba naNkulunkulu siyatshela ukuthi emini abebayinsika yelifu etikwabo abavikele elangeni nasekushiseni ebusuku sijwayele sifake siba yinsika yemlilo leyayikhanyisa la bakhona icosha ngisho nemakhanda bazalwane kwaba yinsika leyema yavimba ukuthi amasotsha kaIsrayeli nakathi abantu namasotsha aseGibhithe nakabalandzela angakhona ukufinyelela kibo. uNkulunkulu wadiveta kulabantu baka-Israyeli ngetindlela letiningi. Labanye mhlambe bebashaye badvukuteka beva buhlungu ukuthi badigcina, labanye mhlambe baswabo bekabentise tinto labangatitsanzi. Kwakukuningi nje lokwakukhona etinhlitweni tabo, kodwa uNkulunkulu wafika kuloyo nakuloyo ngekuhlupheka kwakhe wabephula wabakhipha eveni laseGibhithe wabamisa eveni lesethembiso. Nami nawe uNkulunkulu uyafinyelela kithi ngetindlela letahlukahlukene ngekuya ngekudzinga kwethu, kuya ngekukhala kwethu, kuya ngekumemeta kwethu kuye ukuthi Nkosi naku ukuthi nesila siyakudzinga. Ungako nje sithi uNkulunkulu unguye lo nguye. Ngize khumbule ingoma tesingisi letithi he is the great I am. Uthi unguye lo ngetulu kwabo bonke lo ngetulu kunako konke futhi. Kuleli viki ke bathandzekayo kulezi tifundo tethu sibona evangelini solo siyaqhubeka sihamba naKristu, simbona wena timangaliso, simbona wondla abantu, simbona uyathandaza, simbona nje tinto letiningi, simbona uhamba etikwelwandle tiningi tinto lesitifundzako. Solo ukhuluma kithi Kristu wenda usifundzisa lokuthinte usibona kanti usibonisa lokuthinte kithi Kristu. Siyatshelwa ukuthi namuhla sitawukhumbula mhlambe evikini eliphelile lalapho Kristu aguqukela kuPetro khona athi awu leli dwala losolibekile kuPetro ngiyalibeka ke mina leli dwala ngithi libandla lami ngidawulakha etikwalo. Leli qiniso lolibekile ukuthi ngiMesaya indvodzana kaNkulunkulu lophilako. Ngiyabonga lokuthi uNkulunkulu kwembulile lokho kuwe. Kwakungathi uNkulunkulu umbambatha ngemuva uthi well done, uhlakaniphile mfana wami, wena usihlakaniphi wena ubehlula bonke. Kodwa namhla sifika sikhanza Jesu uthini? Uthi yeyi emva kwami Sathane, emva kwami Sathane. Lalapho Petro asafika athi Jesu musa kuya uyehlupheka eJerusalema, ukahle nje ula, sithokota nje sihamba nawe sila, sikubuka wena nje sesiyabona ukuthi ngwelo ntasisita uphathe inkemba uyokulwa namaRoma uwaxoshe kule ndzawo yakithi site ukhululeka sima Israyeli. Kwathi nakambuka Petro Jesu kwambuka wamcabanga ambona ngekwenyama. Uthi ke Jesu cha ungabuki into ngekwenyama ngoba inyama ihamba iphele la. Buka into ngekwamoya kaNkulunkulu. Buka liqhinga laNkulunkulu ukuthi lithini. Liqhinga laNkulunkulu lithi kufanele ngingene eJerusalema ngihlupheke, kufanele ngingene eJerusalema kube madima, kodwa nayi into lemnanzi ngelanga lesithathu bangibulele ngiyawuvuka. Jesu ke bazalwane uyamyala Petro uthi cha Petro musakuthi buka letinto ngemehlo enyama, tibuke ngemehlo angamoya, ngoba lenkinga lekhona lenikhungethe nine nicabanga ukuthi itawuqatululwa ngemaguduvesi enyama. Mina ngithi kufanele kube nemaguduvesi akamoya ukuthi sibambane ngetihluthu kamoya, ngimehlule Sathane, ngimemuce tikhiya tokuphila, ngibuyise kuphila kubantu bami. Lapho ke niyawukhululeka mbamba, ngoba lokukhululeka nje kwapolitiki ube ngekhathi kamoya ungakhululeki kufana nokuthi uyadlala. Kuze kokuthi nikhululeke kufanele ukuthi nithole ukukhululeka kwakamoya.
ngikho-ke kufanele ukuthi ngife ngiphindze futhi ngivuswe. Ngikho nje kufanele ukuthi ngihlupheke njengoba kumenyetelwe ku-Isaiah chapter 53 verses 4 kuya ku-5 ukuthi kufanele vele ngihlupheke kude kokuthi abantu bade usinziswa. Kufanele ukuthi kwethwale kuhlupheka kubantu emahlombe ami kuze kokuthi bangatophinze bahlupheke bona. Abekucondzisisa ngeKristu bazalwane umsebenzi lo usembi kwakhe. Ngikho nje kwadingeka ukuthi amkhweshise Petro amtshele get thee behind me Satan. Khwesha emva kwasuke suka emva kwami Sathane. Khwesha embi kwami. Abesho njalo. Hayi ngoba mhlawumbe Petro abesangisathane yini kodwa nje Jesu abe emphasize bomcoka bokuthi lethando kaNkulunkulu kufuna ukuthi ibonakale. Uthi ke Jesu kuze kuthi kwenteke lentando yaNkulunkulu kuze kuthi kwenteke konke lokufanele ukuthi ngimkhonde mina uNkulunkulu kufanele ukuthi ingqondo yenu iguqulwe nakathi nje khwesha kimi Sathane uthi ayiguqulwe ingqondo yakho Petro musacabanga ukubona izinto ngekwenyama saluthi imbuka utibona izinto ngekwakamoya. Wakhuluma Jesu kibo wabatshela bomcoka bekuba ingcebo bomcoka bekufuna intando yaNkulunkulu empilweni yakho. Wasuyayiveta inzabathi lo lofuna kungilandzela akatidzele. Maye kulikhulu ukuthi idzela abathandzekayo kulesikhathi sanyana. Wonke umuntu ofise ukuveta ukuthi yena utati kangakanani. Nakatati nje kuthi unesmile lesihle ngeke futhi umtshele lutho. Nase kufika izabeni takutshathi mina lesami smile singetula ukumoyitela kwendlula bonke umoyitela kwambe kungaze kungende ukuthi ngiwine ngithola isicoco sekwamiss universe kube benginganiketwa lithuba. Kodwa uthi Jesu Kristu lapha asitidzele. Uthi khohlo nje ukuthi wena kodwa bowubani. Uthi khohlo lokuthi wena kodwa bewunani. Uthi khohlo lokuthi wena kodwa bowunemandla kangakanani bese uthatha isiphambano saKristu uyamlandzela. Bese uthatha isiphambano sakho uyamlandzela Kristu. Kuba ngumKristu ke bazalwane yinto lebitako. Njoba asho Kristu ukuthi asithathe isiphambano bese siyamlandzela. Mangabe sifuna kuba abafunzi bakhe, mabe sifuna kuba ngebakhe, asithathe isiphambano sethu simlandzele. Kuyabida ke lokubazalwane akusime lula. Kodwa kufanele ukuthi sifune noma sikwadi ukhetha ukuthi akwenteke intando kaNkulunkulu hayi intando yethu. Akwenteke lokuhlelwe uNkulunkulu hayi lokuhlelwe ngithi. Umbuto uthi ke utimisele ukusithatha siphambano ulandzele Kristu. Nangabe ke asikadimiseli bazalwane kusithatha lesiphambano simlandzele Kristu. Ufuna sathi ukuthi side emalungelo side futhi emagunya ukuthi singapitwa ngebantwana baNkulunkulu noma emaKristu. Leyo singabane salo siphiwa kona sengamane kuthiwe nje sibantu basesontweni singemalunga elibandla kodwa hayi lelibandla laKristu lethi nakabuya atolanza lona asisuke singakho lapho bazalwane. Nasehlulekile kusithatha siphambano simlandzele Kristu yena lo nguye lenguye kusho ukuthi sehlulekile ukumukela kuphila lokuphakathi. Sikhumbule abazalwane ukuthi sike satshelwa kidodona letifundo tethu lamavili endlulile ukuthi sibitiwe ukuthi thina sitokuguqula indlela abantu abakhuluma ngayo, indlela abantu abaphila ngayo, indlela abantu abenta ngayo. Sibitelwe ukuthi sitoba ngama-influencers kodwa ngeke size sikwazi uku-influencer lomhlaba mangabe sehlulekile kuthatha siphambano silandzele Kristu. Ngeke sikwadi kusebenzisa amandla lasiniketwe wona masehluleka kuthatha siphambano silandzele Kristu. Ngeke size simbone simati lolothi nginguye lenginguye uma ngabe sehluleka kuthatha siphambano sethu silandzele Kristu. Haleluya. Ngeke size sikwadi ukuconza intando kaNkulunkulu kuconza ukuthi uNkulunkulu intando utenda kanjani nasehluleka kuthatha siphambano silandzele. Ngeke bazalwane uma silalela lapha siva uNkulunkulu nakabita Mose kunezinto lesitibonako letendekako la kude ukuthi Mose aze angene kulolibito lwaNkulunkulu kwabita ukuthi ashiye indlela lajwayele kuyihamba. Mose mhlamba bejwayele thina ngihamba netimvu tababetala ngihamba la kunomgcegcima nangibe kodwa lithi livi kwabe sekuvutha sihlahla lapha eceleni kwabita ukuthi Mose ashiye le ndlela lajwayele kuyihamba asuluke abuke lesihlahla bese uyasuka uya kulesihlahla uyawukubona ukuthi kwendekani. uNkulunkulu na uthethe siphambano sakho walandzela Jesu
vele utawusuka kule ndlela lokuyati kule ndlela yakho yokwenta tintfo usalo ubuka uthi asengihlangabetane naNkulunkulu sengiye kule ndzawo yaNkulunkulu ate ungikhombisa ate ungatisa kabanti ngite ucondzisisa kahle nathi tintfo ukuthi lesihlahla lesivutsako lesingashi kwente njani kwapita ukuthi asuke Mosi kutsatsa siphambano ulandzele Kristu kusho ukuthi uphume kule ndzawo la utiva ungcebeleke khona kumnanzi khona konke ukwati konke ukucondzisisa konke kusho ukuthi ufuna uphume wetindzaweni so uyocondzisisa tintfo letinsha takaNkulunkulu kusho ukuthi uphume uthathe libanga lelinye futhi ungathi nje ngoba kufanele ngihambe amabanga lamabili sekwenele uthi angithathe lesithathu ngithathe lesine ngibone ukuthi uNkulunkulu uthini uNkulunkulu ungibitela kuphi kuthatha siphambano sakho ulandzele Kristu kusho ukuthi usala uqala ubona tintfo letimangalisayo tintfo abantu labanye labangadiconzi nalabangadati wasibona isihlahla sivutha Mosi kodwa singashi wakubona ngoba asathethe siphambano walandzela kuthatha siphambano bathandzekayo ulandzele kusho kusuka nekudzilika kwaletinye tintfo letikhona letichazako empilweni yakho letenta impilo yakho ibe mnanzi Mosi abegcoka tincabule bathandzekayo labanye bathi timbadada abehamba ngato lehlane entela tsangahlatshwa ngematshe nemanyeva ahamba khululeke noma ngabe nguphila ayakhona kodwa sitshela ukuthi wathi uNkulunkulu ukhomula leto tincabule ngoba sowuthatha siphambano ulandzela mina suka kulendvo lekuchazako kulendvo lokuvakwa ngathi ngiyo yona kulendvo lekwenta utivele ukuthi unayo unako ukuthi uNkulunkulu asawusuke kuyo utela kimi utawubona ukuthi mina ngikuphatheleni lengcono kakhulu kunaloku wena lowethembelekiko kwakuyinto bekathembelekiyo kakhulu ngosecathulo takhe ngabe yini lo ethembelekiyo wena lekufanele uyisuke kuyo uma uthatha siphambano umlandzela Kristu thatha siphambano ulandzele Kristu kusho kwenyukela entsabeni wenyukela entsabeni waze wakhuluma uNkulunkulu kuMosi nasamtshati nitawubuya nenyukela entsabeni tewukhonta la kuze kuthi nibone ukuthi nembala ngeNkulunkulu lengimuye kuthatha ke bathandzekayo siphambano kusho ukuthi sisuke endzaweni yethu sibuye sitewumkhonda uNkulunkulu lala akhona khona sitewutendlala phambi kwesihlalo sakho sitinikete kuye ngalokuphelele thatha siphambano loku buKristu bungikona lokho bazalwane ukuthi sisithathe lesiphambano sitishiye letintfo lesitijwayele sitishiye letintfo lesititsandzako sesibuke lokhu kwaNkulunkulu ncwadzini yabaseRoma nakhona siyafunza bazalwane letintfo letiningi lapho akhuluma khona umbhali walencwadi sekababhalela ukuthi nina phela senibaKristu senetintfo lesetigadzekile tibhekekile kini nina ngoba seniphethe siphambano sinetintfo taso lothi na uhambe nato uthi nina senibantu benuthando kufanele nibe neluthando kufanele nibe bantu labenta tintfo letinhle kufanele nibe bantu labanenkhaphukhaphe tintfo taNkulunkulu kufanele nibe bantu labamkhontako uNkulunkulu labamsebentelako uNkulunkulu nifanele nibe bantu labanekubeketela nifanele nibe bantu labakhonako kumelana netimo nifanele baba bantu futhi labemukelanako nifanele ukuthi nibe bantu labasibusiso hayi nje kulesitendeka kulesitsuku leti wonke umuntu ufuna ukuthi yena angibusiseke mina Nkosi may you bless me Lord kodwa uthi uNkulunkulu sifanele thine esikusuke sekufuna kuhlale sibusiswa sibe lababusisako sibusise labantu uthi ke nasiphethe siphambano kufanele sibe neluvelo nalabantu lize lithile iBhayibheli asijabule nalabajabulako sibe selusizini nalabaselusizini ngoba sikanye nabo kulesimo labakiso sibitelo ukuthi sisendele uhle sibitelo ukuthi siphile ngekuthula letintfo leti bazalwane tilikhulu timatima kodwa tiyadzingeka uma ngabe sithi siphethe siphambano ngabe sithi misele yini ukuthi letintfo leti tibe khona etimpilweni tethu sisaphethe siphambano silandzela emva kwaKristu likubo la namhla bathandzekayo liyasikhuthala lisiniketa insight lokuthi noma ngabe tinkinga temhlaba tifika njengoba tiyawufika nangabe sithethe siphambano saNkulunkulu nabe sisithethe siphambano salandzela Kristu
asati ukuthi ekugcineni kwako konke livi laNkulunkulu lelinemandla edikwethu impilo tethu. Noma ngabe usematimeni lokungakanani kodwa lalela ukuthi laNkulunkulu live lithini. Nalithi wena wedulu kwebanqobi yathi ukuthi sewunqobile. Nalithi wena uphilisiwe yathi ukuthi sewuphilisiwe. Ngakho kubathandzekayo asithathele isiphambano simlandzele yena lo nguye languye. The great I am that I am wetimpilo tethu. Amen. Tina imihla ngemihla sibenza mkhulu Baba. Tina imihla ngemihla sibenza mkhulu. Tina Baba imihla, tina imihla ngemihla siwenza mkhulu. Tina Baba imihla, tina imihla ngemihla siwenza. Siyabonga ke nishumayelo bazalwane, sesiyangena ke emikhulekweni yethu yanamuhla. Engcenyeni yayo imikhuleko yanamuhla sitawusebenzisa leyo mikhuleko lenithumele nayicela ukuthi ngicela sikhuleke kuye bathandzekayo, sikhuleka ngekukholo, siyabethemba uNkulunkulu uyadenda imangaliso lesi sikumele nje thini kuva ubufakazi benu bazalwane ngokuthi uNkulunkulu ukwentile edimpilweni tethu. Amen. Asithandaze. Sithandaza kuwe Nkulunkulu, wena lo gcina sethembiso sakho ngoba emavi ekuphila akuwe. Nkulunkulu lo ethembekile, akekho lofanana nawe emhlabeni nasezulwini. Lizulu lelisentulu ngeke lize likwati kukwengama wena, kodwa uyahlala emkhathini wethu, uyive imithandazo yethu, uphindze futhi usilalele usiphendvule. Ngakho ke siyaphakamisa inhliziyo tethu endlini yakho, sithandaza ngemandla moya wakho longcwele ukuthi Nkosi ube khona ebandleni lakho, ube khona endalweni yakho nakulabo labasekudzingeni. Wena Nkulunkulu lo gcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila akuwe. Yenda libandla lakho lime liqine emandleni lavela kuwe, libe nemandla limehlule sathane nebumnyama, lichubeke nekumemetela livangeli lekuthula nekuphila. Wena Nkulunkulu lo gcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila akuwe. Sibosise ke bakwethu longcwele kude kokuthi sinakekele indalo losinikete yona kokuthi siphile kiyo, iphindze yona ibe ngiyo lesilethela konke lesikudzingako kude kokuthi siphile, sibe nendzawo tekuhlala, sibe nato tonke tilwane tikwati kuphila. Wena Nkulunkulu logcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila akuwe. Sikhulekela abaholi nabo bonke tiphathimandla balesi sikhathi namandla ebumnyama kokuthi bonke mabathobele emandla elithando lwakho kuthula kwakho nebulungisa bakho kudethi bonke abantu bahlale ngekuthula. Nkulunkulu wena uyasigcina sethembiso sakho ngoba emavi ekuphila akuwe. Vikela uthuthude lababuthakathaka, labasha, labancane, nalabakhulile. Ukuve kukhala kwalolo silahleki nalo sihambi, ukhumbule nalabo labakhohlakele. Oh Nkulunkulu logcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila akuwe. Qinisa ukholo lwethu, ukhathathe luthando lwethu, uphindze Nkosi uphakamise nebufakazi bethu. Oh Nkulunkulu lo gcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila atholakala kuwe. Labo Nkosi labasebahambile emkhathini wethu
siyabathandazela ngokuthi Nkosi sibonakale kanye nabo ebukhosini bakho belizulu lalapho sowuvela wena emhlabeni ulanza libandla lakho oNkulunkulu logcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila atholakala kuwe bajabula bathokoda labo labahambile emhlabeni bahamba banelithemba lokuvuka bavuswe labafile baphile induna phakathe oNkulunkulu wena logcina sethembiso sakhe ngoba emavi ekuphila atholakala kuwe Nkosi usivikelo sethu ulihawu lethu ungemandla ethu siyaletha kuwe ke Baba yonke lena mikhuleko yethu kuwe ngayo indvodzana yakho Jesu Kristu inkosi yethu amen sikhulekela ke Baba Hlongcwele emakhaya ethu onke siwabeka esandleni sakho sikhulekela Baba Hlongcwele impilo tethu sonke sibazalwane bakho ukuthi Nkosi letha impumelelo empilweni tethu uyayathi imikhuleko lesiyikhulekile phambi kwakho naleto tinto lesiticelile kuwe Nkosi lothembisile ukuthi nasicela egameni lenkosi yethu Jesu Kristu dawusendela sendele ke Baba Hlongcwele kude ukuthi kuphakame ubufakazi bakho kubonakale ubufakazi ngoNkulunkulu wethu bemandla akho ekuphileni kwethu uniketwe lutho ngolonke wena uNkulunkulu hlangabetana ke Baba Hlongcwele nato tonke tidzingo tethu nimandla wonke njengoba wathembisa wena Nkosi ukuthi uyawuhlangabetana nato tonke tidzingo tethu lalapho sikhuleka kuwe uyatati ke Baba Hlongcwele labahluphekile siyababeka embe kwakho ikakhulu Nkosi kulesi sikhathi se-COVID-19 lalapho kunekumadima nebukhulu khona abantu balahlekelwa imisebenzi Nkosi abantu banciphelwa ngemaholo sithi Nkosi wena lula sandla sakho finyelele kibo uhlangabetane netidzingo tabo nalo libandla lethu Nkosi lisaqhubekana nema-projects alo lamaningi lehlukahlukene hlangabetana netidzingo talo Baba Hlongcwele bantu bakho Nkosi basekuhluphekeni kwabo lokwehlukahlukene nalabo Nkosi labasakudzinga ukuthi bembulelwe wena ufinyelele empilweni tabo hlangabetana Nkosi nato tidzingo tabo sikhulekela ke Baba Hlongcwele imishado yonke lekhona Nkosi ebandleni lakho kokuthi Nkosi ayigcine ibe nemandla ngoNkulunkulu wethu ivikelwe nguwe igcinwe nguwe Nkosi siyayiyala siyayichitha yonke imimoya ebumnyama leletha kwehlukana leletha kucabana leletha kubanga sithi Nkosi akube khona kuthula emakhaya ethu akube khona uthando akube khona kujabula kube khona kuthobelana njengoba wasithuma wasibida wena Baba Hlongcwele kube khona kuhloniphana nekuthandzana egameni lenkosi nomsindisi wethu Jesu Kristu kulawo makhaya lapho sekukhona licabana sikhulekela Nkosi ukuthi kube ulethe ukubuyisana noma ngabe sekulukhulukwana Nkosi kodwa akube khona kubuyisana lokuvela kuwe sikhulekela ke Baba Hlongcwele ukuthi welaphe live lethu mandla wonke tintweni tonke letingahambi kahle kugama uNkulunkulu wethu sithi Nkosi hamba embili ulelaphe live lethu uNkulunkulu wethu kukhwabanisa lokukhona hamba embili ulelaphe live lethu kusonthana kuloyana nayo yonke Nkosi imisebenzi yobumnyama hamba embili ulelaphe live lethu likhululeke ngempela Baba Hlongcwele njoba yisho indvodza lathi lole imkhululile yona ukukhululeke impela likhulule Nkosi live lethu egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu siyakhuleka ke Baba Hlongcwele sikhulekela Baba Hlongcwele kakhulu lesi sikhathi lalapho Nkosi kunalokugula kwe-COVID-19 chubeka welule isandla sakho Nkosi ubaphilise abantwana bakho siyakubonga ngabo bonke labeluleme siyakubonga ngabo bonke lobavikele chubeka usivikele chubeka usigcine chubeka usiphakamise usiphe kuphila lokuchichimako Baba Hlongcwele lokuvela kuwe siyabonga ukuthi ngemivimbo yaKristu saphiliswa yiba naleyo mindeni Nkosi lelahlekelwe ihlobo tawo ikakhulu ngako lokugula uthuthute uphakamise uqinise labo labasemhlungwini nasesizini sikhulekela nedo timvula letihle Baba Hlongcwele sesitawungena nje esikhatsini sakho kulima siyakhuleka sikhulekela Nkosi ukuthi simo selitulu sibe kulesihle kulesi sikhathi nanathi sisebenzise kahle kude ukuthi Nkosi sitoba nako kube kunikwanele thine sonke lesitawukudla nalesitawuphila ngako konke lokho Baba Hlongcwele sikukhulekela sicela egameni Nkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu yiva ke Baba imithandazo yethu uNkulunkulu wemandla ngayo Nkosi umsebenzi wayo indvodzana yakho netethembiso lowasipha tona ngayo siphe Baba Hlongcwele ukuthi siphunyule ekufeni kude ukuthi sitawuthola kuphila lokuphelele lokuchichimako lokuvela kuwe ngako kusinziswa ngiyo indvodzana yakho lesikhuleka ngayo Jesu Kristu uqobo lwakhe manje naphakathe amen.
Siyabonga ke bathandekayo sesijabulena ke kiso sikhathi sekuthula. Lalelani emavi emsindisi wethu Jesu Kristu. Ngikunika umyalo lomusha ngithi thandzanani. Njengalokhu nami ngilithandzile nani thandzanani. Nani thandzana kanjalo bonke bayakunati ngokuthi nibafundzi bami. Thola kwenkosi akube nani ngetikhathi donke akwazi. Sivuselane sithokote sijabule bazalwane enkosini. Amen. Sesingena bathandekayo kiso sigaba sebusiswa kwemnikelo nokubusiswa kwaso sidlo senkosi. Sidawululela tandla tethu komnikelo bazalwane. Siyabona umnikelo bazalwane laba unikele ekhathini eliviki. Siyabonga futhi bazalwane nalabo labafakile ebhangi. Siphinde sibonge ke bazalwane nalabo futhi labanikele kuwo umsebenzi walo lihola maphepha nje akhona alaba athandekayo. Siyalula tandla nangabe ke angakuwo maphepha nalala khona sithi thatha ubambe lelo phepha lelikhombisayo ukuthi unikele emsebenzini wasimakathe olibambe esandleni. Sesibonga sidumisa kuNkulunkulu. Sikhuleka ke sisekhasini 116 walo umthandazo number 48 umthandazo wecala. Siyathandaza kanye bazalwane sithini nebakho Nkosi bukhulu nemandla nemvumiso nenkathimlo nemkhosi ngoba konke lokusezulwini nalokusemhlabeni kungekwakho konke kuvela kuwe thine simnika lokungekwakho. Busisa ke babotolongcwele nabo unikelo wabantwana bakho. Busise nabo abantwana bakho. Busise emakhaya abo. Busise simakathe imindeni yabo. Busise imisebenzi yabo amabhizinisi abo. Ubaphe ukuphumelela. Ubaphe babotolongcwele kundlondlobala. Ubaphe kuvikeleka simakathe kude kokuthi bate ukhona nimandla onke imihla ngemihla kuletha endlini yakho bate ukukhonda ngawo umnikelo lomuhle lothokotisako. Lokhu sicela egameni lenkosi nemsindisi wethu Jesu Kristu. Amen. Ngabongeka Nkosi enkulunkulu umdali wethu tonke ngemsa wakho sinalesinkwa lesinikela ngaso sivela emhlabathini sibekwe tandate bantu sinakuba singwase kophela ketsi agabongwe somandla. Uyabongeka Nkosi enkulunkulu umdali wethu tonke ngemsa wakho sinaleli wayini lesinikela ngalo lisilo semvini nemsebenzi wetandla tebantu lita kuba inzebe yensenzeso ketsi ogobonge agabongwe somandla. Thandazo wesibili wekubonga ekhasini 119. Thandazo wesibili wekubonga 119. Nkosi lapha moya wayonatsi yenyusa litinhlitiyo tenu siyatenyusela enkosini. Osibonga inkosi uNkulunkulu wethu kufanele kulungile kumbongane kumthumiso. Kufanele impela kungumsebenzi wethu nenjabulo yethu ngetikhazi nasetinzaweni tonke. Kungumsebenzi nenjabulo yethu kukubonga nekukubabata babelongcwele Nkosi yasezulwini somandla uNkulunkulu lophakathe ngaJesu Kristu indodana yakho leyodwa inkosi yethu. Ngoba yena ulimi lakho leliphilako ngaye wadala bonke kwasekuqaleni kwasena ngemfanekiso wakho loqobo ngaye wasikhulula ebuqinini besono wamnikela kube adalwe njengomuntu afele esiphambanweni wamvusa kulabafile wamphakamisela itulo esandleni sakho sekunene. Ngaye wathumela moya wakho longcwele lophilisako wasenda abantu belifo lakho. Nyalo ke siyakubonga ngoba namhlanje ilanga lekuqala evikini losibita ngalo ukuthi sikubonge ngekuvuka kwendodana yakho lokungabo sono saciyotshwa lithemba lethu lavuswa. Ngakho ke sesihlangane netinkilosi netikhulu tato nelibandla lonke lasezulwini sibabota ligama lakho lelikhulu lelidumile sikubonga nini nanini sithi ungcwele Nkosi nkolo
Baba luthumo lwakho siyathumisa wena Nkosi losedi kwakho konke siyathumisa wena Nkosi losedi kwakho konke akabongwe yena loda egameni lenkosi Hosana Hosana ngabelisedulu Zithe yemukela ukuphuma kwethu Baba wasezulwini ngendodana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu sithi silandzela sibonelo sakhe silalela umyalo wakhe yena ukuthi ngemandla moya wakho longcwele leti tipho sinkwa neliwayini tibe ngumtimba wakhe nengadi yakhe kithi athe ngalobo busuku la nikelwa ngabo wasithatha sinkwa wakubonga wasihlephula wabapha abafundi bakhe wathi thathani nidle lokhu ngumtimba wami lonikelelwa nine yentani lokhu kude kuthi nikukhumbule kanjalo futhi emva kokudla wayithatha enzele wathi asakubongile wabanika yona wathi nathani kuyo nonke ngoba lokhu ingatama esivulayo lesisha lokuphiselwa nini nalabanyenti kude kuthi kuthethelelwe tonu yentani lokhu ngetikhathi tonke tekuyinatha kwenu kude kuthi nikukhumbule ngako besinometela ukukholwa kwethu sithi Kristu wafa Kristu uvukile Kristu utawubuya futhi ngako bebabe sakhumbula ukunikela kwakhe la kwenda kwabakanye esiphambanweni simemetela ukuvuka kwakhe nekwenyuka kwakhe lokunebukhosi salinzele ukubuya kwakhe loludumo sikupha umkhosi nalesinkwa nangalenzebe lengumhlatshelo wakhe lophelele ngemukela ngaye komKristu wethu lomkhulu lomhlatshelo wethu wokubonga nekukudumisa sithi sidla sinatha leti tipho letingcwele kubukhosi bakho lomngcwele usivuselele ngamoya wakho lomngcwele usigcwalise ngelithando lwakho usihlanganise emtimbeni wendodana yakho Jesu Kristu inkosi yethu kanye naye nakuye nangaye amandla moya longcwele ngetikhathi tonke nabo bonke labebenzi kwakho emhlabeni nasezulwini sikhona wena Baba esomandla ngetingomade kukudumisa lokuphakathe sithi sibusiso nenhlonipho neludumo nemandla akube kwakho nini nanini amen njengalokhu Kristu wasifundzisa sinesibinzi sekuthandaza sethe Baba wethu losezulwini alingcweliswe ligama lakho umbuso wakho awude inzalwa kwethu emhlabeni njengasezulwini siphe namhla kwethu kwemalanga onke sithethelele njengoba nathi sibathethelela labasonako ongasingenisi ekolengweni usisinzise kulobi ngobe ubuso ngewakho nemandla nebukhosi kute kube nini nanini amen bazalwa nenkosini lenzebe sivumelwano lesemukelako ayisiyo yini inhlanganyelo engadi ya Kristu na nesinkwa lesisihlephulako
asiyo yini inhlanganyelo yemtimba waKristu na? Sinele sibanyentisi ngomtimba munye ngobe sonke sihlanganyela senkwasinye. Vana uNkulunkulu esusa ntolo temhlaba sihawukele. Vana uNkulunkulu lesusa ntolo temhlaba sihawukele. Vana uNkulunkulu lesusa ntolo temhlaba siphe kuthula kwakho. Sonzela kanye kanye phambi kweNkosi kaNkulunkulu siyakhuleka sithi Wosile nesihawu asonzeni litafula lakho sethemba kulunga kwethu kepha sethemba sakho lesikhulu. Asifanele kwethu nembuthano kuthulwa ngaphansi kwalo tafula lakho kodwa wena inkosi lokuma kwakho ungawela njalo. Ngakho ke siphe Nkosi nesihawu kube sidla ngalokufanele inyama yendodzana yakho letsandzekako Jesu Kristu sinathi ingadi yakhe kude sihlale kuye naye kithi kude kube nini nanini. Vosa mfanele, vosa bafanele, vosa bafanele. Khuluma limu lakho libe linye simakathe tingcebo takho tisenziswe. Nkulunkulu longuye uyasibita utsatse isiphambano sethu simlandzele kulapho siyawumenywa khona ukuthi singene edzilini lakhe laphakathe sihlale naye ngunaphakathe. Babusisiwe ke labo labamenyiwe edzilini balalela beva. Sonzelani ngobathandekayo sitobukela umtimba weNkosi yethu Jesu Kristu anikelwa ngenxa yethu nengadi yakhe lasophisela yona simdlele tinhlitweni tethu ngekukholwa nangekubonga. Tipo ta Nkulunkulu tabo bantfu ba Nkulunkulu. Bongane simakathe ngoba anemusa siyawusakha sipheli nanini. Bongane simakathe ngoba anemusa siyawusakha sipheli nanini. Simakathe Nkulunkulu mnikati wamandla wonke wena longuye losibitako ukuthi sithathe isiphambano sikulandzele sitidzele kude ukuthi site ukhona kuzuza ukuphila lokuphakathe siphela umandla lesiwadingako Nkosi kude kuthi silandzele inyathelweni taKristu sibe bantwana bakho ngalokuphelele sente lokhu Nkosi losibiteko ukuthi sikwende wena. Siyabonga ke baba hlongcwele ngokuthi ngale tihlala ungcwele sondlile ngemtimba nengadi yendodzana yakho umsindisi wethu Jesu Kristu nangisigcina ngemsa wakho emtimbeni wayo indodzana yakho loyihlangano yabo bonke labakholwayo site babe besibeketele nje amakholwa aphilako lokudlelwana nokungcwele nekuthi ke Nkosi sikhule elithambeni ekulaleleni nasekwenteni inzando yakho ngaye Jesu Kristu inkosi yethu. Lokhona lobusa kanye nawe namalo engcwele niNkulunkulu munye kude kube nini nanini. Amen. Sithandaza kanye kanye sithi babe nikaphe amandla sithi nikela kuwe nga Jesu Kristu Nkosi yethu kube sibe ngumhlatshelo lophilako sithumele veni ngemandla mawakho longcwele sihambe sisekelele idumo nebukhosi bakho. Nkulunkulu busisa iAfrika gcina abantu abayo hola abaholi bayo uyiphe kuthula nga Jesu Kristu Nkosi yethu. Amen. Weke lo sithandzako lwasigeza etonweni tethu ngengadi yakhe wasenda abapristi kuNkulunkulu uyise akube kuye ludumo nemandla kude kube nini nanini. Amen. Bese sikuthula kwaNkulunkulu lokwenza chonza konke akutigcine tinhlitiyo tethu nemicabango yethu simathi simthandze uNkulunkulu nendodzana yakhe Jesu Kristu Nkosi yethu
nesibusiso saNkulunkulu somandla uyise nendodzana naMoya Oyingcwele asibe kithi njalo. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Amen, amen, haleluya. Siyabonga kakhulu ke bazalwane kuba nani kulena nkonzo. Siyethemba ukuthi iniphakamisile nisesemakhaya nilalele nibukele yanipha ukuthi futhi nithole ukudla kwemphefumulo lokutawungisida nisaqhubekane lohambo lwenu naNkulunkulu naKristu lapha emhlabeni. Asimkhumbuleni ngeNkulunkulu bathandekayo kuko konke yena longuye sisithathe siphambano simlandzele kude ukuthi site ukhona kufinyelela lalapho asibite ukuthi siye khona. Siyakubonga ke konke bazalwane ukuthi khandla kwenu nekutinikela kwenu kuwo wonke lona msebenzi. Siqhubekani ningapheli emandla, siqhubeke simkhonde uNkulunkulu, siphinde sitiphathe kahle, sitivikele, siphinde sivikele nalabo labasedutane nathi kuko lokugula, silekelelane sibambisane nalabo labaphathekile bangativa ukuthi sebalahliwe kodwa siqhubeke simkhombise uthando lwethu kubo. uNkulunkulu utawusigcina bazalwane, uNkulunkulu utawusiphephisa, uNkulunkulu utawusilondoloda kude kube phakathe naphakathe. Siyabonga inkosi inibusise, hambani ngekuthulana ngeluthando niyosebenzela inkosi egameni laKristu. Amen. Siyajabula enkosini, 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 siyajabula. Sitawusho ke bazalwane sivumo selikholo senasiya ekhasini 108. Sivumo selikholo senasiya ekhasini 108. Siyakholwa kuNkulunkulu munye oyesesomandla, metiwe izulu nemhlaba newako konke lokubonakalako nalokungabonakali. Siyakholwa kuye inkosi yinye Jesu Kristu, ndodzana levele yodwa kuNkulunkulu, ivele kuyisembi kwetikhathi tonke. iNkulunkulu ivela kuNkulunkulu, ekukhanya ivela kuko kukhanya. iNkulunkulu luqobo ivela kuNkulunkulu luqobo, yavela ngentiwanga. Sicu sayo sinye neseyise lekwentiwa ngayo konke yehla ezulwini ngenxa yethu thina bantu nangekusisinzisa, yaba inyama ngemandla mwalo engcwele kuye intombi Maria, yaba ngumuntu yabethelwa esiphambanweni ngenxa yethu, kubusa Pontius Pilato, yahlupheka, yafa, yabekwa elileni. Ngelanga lesithathu yabuye yavuka njengalokusembhalweni, yenyuka yaya ezulwini, ihlethi ngesenene seyise, yawuphinze ibuye ngelidumo tekwehlulela labakhona nalabafile. Umbuso wayo awuyikuphela. Siyakholana kuMoya Oyingcwele, loyingosi lophilisako, lophuma kuyise nendodzana, lobongwako adunyiswe kanye neyise nendodzana, lowashumayelanga abaprofethi. Siyakholwa nakulolu bandla linye lelingcwele lelikatholika lebapostoli. Sivuma ukubhaphathiso munye wekuthethelela tono, sibheka kuvuka kwalabafile nekuphila kwetikhathi letitako. Amen.